Siz özünüz bağып жүрсүзбү 4 жыл? Канча литр сүт берип атты жаңы тууганда анан ортого калганда? 20 to'g'ri aytmayman, o'sha 26 dan 28 gacha. Баасын айтчы, баасын. 160. Ой. Бул чоң аттын баасыбы? Канча дейсиз муну ошондо болор? O'sha bolar 140. 140. Канча өрдү? 120 berdi ham bergende. 120 бериптир могулга туугандар. Бою да чоң экен, сүтү да экен, добуш да экен, шведский порода. Жакшы экен тууган. Ассаламу алейкум, урматтуу талас тургундары, мекендештер. Барыңыздарга кутман күнүңүздөр менен бүгүн Талас шаардын мал базарын тартып берейин. Бүгүн 5 февраль. Биздин башка областта жана чет өлкөдө бир туугандарыбыздарга погода боюнча маалымат берип коелу. Бүгүн бир аз күн бүркөк, анча-мынча кар жаа баштады. Ана мен жерде келе жатсам туугандар караңыздар, жерде кызылчанын жому сатылат деп жазып коюптур да. Мен чүйдөн көрчү элем мындай кызылчанын жомдору менен. Бука бакчы элек. Караңыздар. Таласта да бар экен, мага кызык болду. Ушул номерге чалып көрүңүздөр туугандар, кимге эгер керек боло турган болсо, бул жерге баасын жазпаптыр. Өзүңүздөр эгер баасы кызыктуу болуп атса, ушу төмөндөгү номерге чалып көрүңүздөр. Муну аябай ушул мал баласы, уй баласы, кой баласы жакшы жейт. Шуну да силерге маалымат берип койдум. Анда эмесе кой жагынан баштайлы буюрса. Видеодон алыстабай туруңуздар, видеого лайк басып колдоп туруңуздар. Сиздер үчүн туугандар негизи эле лайк басыш өтө эле жеңил, бизге абдан маанилүү. Шу лайк баскан кыйын деле эмес. Басып Кудай буйрса колдоп коесуздар. Комментарийге ошо жазып калышты. Мал базарды качан тартасың деп. Ошо бүгүн атайын чыгынып, сиздерге мал базарды жана авторынакты да тартып берем. Биздин видеого катталып коюңуздар. Сиздердин ар бир комментарийиңиздерди окуйбуз. Сиздердин ар бир комментарийиңиздер биз үчүн маанилүү. Сиздер жазыңыздар, эмнени тартып берели, кайсы тармакты тартып берели. Биз атайын Таласта ошо сиздер үчүн кызмат кылайлы деп ушундай Талас жарнама каналын ачканбыз. Үйлөрдү сатылып жаткан үйлөрдү, участоктарды баарын чыгарып берип жатабыз колубуздан келишинче. Да кандай бизнестер боюнча да тартсак деп силерге көргөзүп берсек деп ойлоп жатабыз. Кудай буйрса. Анда эмесе баштадык. Бул койлор сатылдыбы байке? Я. Канчадан алдыңыз? Же саттыңызбы? Сатылды. 25-тен. Бул породасы кандай? Жөнөкөйлүү 25 миңден сатылып тур. Буну сатып алдыңызбы? Сатылат. Сатылабы канча? 11. Мал кымбат го бүгүн, а? Мал кымбат экен, мен ичинде тартып көрөйүн анда. Жок. Канча экен бул токтулар? Бул кочкор. Кочкорбу? Кочкор. Басы- 11 деп атырмын. Я. 11 деп атырмын. Эти барбы? Бар, орта. Орта. Наркычы? Бул боз. Боз канча? 12 деп атырмын. 12, а? Шана крем. Ну сатылдыбы байке? Сатасызбы? Канча деп атасыз? 8. Комментарийге жазгансыздар, сатылгандарды тартсаң жакшы болот эле, баасын сурап аткандарды эмес депчи. Мен аракет кылайын ошо. Сатылып жаткан, соода болуп жаткандарды аракет кылайын. Булар сатылдыбы байкелер? Көрсөк. Я. Сыртка сатылган жокпу? Ассаламу алейкум. Канчада экен койлор? Кочкор бужа. Канча булар? 8'den. 8'den. Мал бөө экен го, аралап албайбы го. 18 болду маке. Кочкорлорбу? Койлор. Койлор экен 18'den. Boz koyuyor 18'den. Чоң экен, а? Я. Жақсы. Кисарбы? Билбейм парода. Кой сат. Торпак сатып алдыңыздарбы, я? Канча болду? Я. Канча алдың, үкөм? Қанша қалдың? Басын билбейт экен. Сатып алдыңызбы? Канчадан кетти? 30 болду тигил 22 oldu. Мына 30 миң болдубу? Erkek aldı. Жаш торпактар 30 миң. Сатып алдыңарбы, я?
Ya ketdi bular ya. Ya. Ketdi. Qancha oldu buka bular, ey? Qanchadan bo'ldi ya? 13.4 13,5 mingdan ketdi bular. 13,5 mingdan. Yaxshi so'm o'ylar ekan. Arzon ele ketdi. Echkida? Oho, chilar ekan tug'anlar. Talas jarnama. Endi yoqda aralab tartqanga men o'tugim yo'q edi tug'anlar. Qappa bo'lsalar ham shu asfalt menga jegi menga tartib sirab beraysiz sizlarga. Bu qo'ylar qancha ekan ya? Shishak qancha? 15 dan. 15 mingdan. Qanday tata? Bu qo'ylar qancha ekan ya, jikdan? 12 mingdan, ha? Yaxshi qo'ylar ekan, cho'ng, ha? Bo'sta bular, ha? Mal qanday bo'ladi, do'stlar? Arzon, qimmat? O'rta, ha? Qimmatdan emas, arzondan emas. Aluvchi bormi? Aluvchi bor. No, sotib oldilar ya. Qanchadan bo'ldi? Ya. Qancha? 40 deydi. Qimmat bu, ya. Sotib oldingizmi ya buni? Sadaqa nima uchun o'limlardan ichigan? No, qo'ylar qancha ya? Qo'zilarmi, ne to'qtilarmi bular? Qo'zi. Shishak, qo'y bor. Qanchadan ekan? Bular 12 dan. Bu 13. Narxlar har qanday, narxi 12, 8. Bular da 12. 12 dan. Bular Narxi-china nima endi? Alar satıldı 14 dan. Yo'q, 14 dan ketdi. Baribir. Bo'pti. Bir qoroni qo'y. Yo'q, bir qorodan 14 mingdan ketibdi. Cho'ng kichik fajrat 14 dan. Çok çekey var. Mal arzon ele o'xshatdi-da, ya qo'ylar, ha? Har qanday bo'ladi bu bozor arzon. Bu bozor arzon bo'lyapti deydi. No, qancha ekan kelayotgan ichingdagilar, ya? Ya ketdi-mi? 18 dan. Biroq. Ya. 18 dan, 18 dan. Qanchadan deyapti? 18 dan deydi. So'ng qo'ylar ekan, ha? Ya. Qo'chqor. Ha, jalan qo'chqor bu. 18 mingdan beradi, ha? No, arashan qo'chqor bu bayka. Qanchada o'tadi, ajikam, assalomu alaykum. 35 ming. Ya. 35 ming, bu baylangan-ku demi? Baylangan turgan bari. Qalaganda, mene qalaganing bari bor. Ha, torpoqchani o'tdik. Torpoqlar qancha bo'ladi ya? 24 ga berem urg'achi turib. Urg'achi, qancha oylik? Sentyabrda tug'ilgan. Sentyabrda bo'lganda 5 oyliklar keldi. Assalomu alaykum. Taqsir qancha ekan buqalar? Ya. 38. Qancha oylikda? 25 qancha oylik. 38. Екі otang erkakmi? Torpoqlarning o'zi to'g'ri jo'natar vaqt kelib qoldi. Torpoqlar ko'p ekan bozorda. Qancha ekan bular? 33-34 ton. Cho'ng ekan, bir urg'ach ekan. Jakasniki qancha muzo? 22 data. 22 erkakmi? Urg'achi. Urg'achi. Sutdan chiqdi o'li? Parodan yaxshi ekan-a? Qanchasi ham muzo? 20. Ya. 20. 20. Jalan torpoqqa bu yoq. Qanchadan ekan aka buqalar? Ya. Bolalar qancha ekan? Qanchadan? Bular 27 dan deydi. 27 dan. Sizlarda torpoq olib ketsangiz bo'ladi. Daha jas yaqinlarida ko'tarib ketishingiz mumkin-da. Bular erkakmi? Urg'achilar. Qanchadan? 36. 36 dan. Cho'ng ekan-a? Çıla baz oldum da. Bu kunazın kaç ekan kunazın? 45 bo'ladi. Dolar 45. Bu kadar to'xtadi öyle. Bu kadar to'xtadi. Yaş bo'ldek deydi, bir yaş bo'ldi. Ha, yaş bo'ldi, cho'ng ekan ayol. Kunazın qancha bu ekan? 38. Bu ne, bo'z bu? Yo'q, torpoqda. Ha, torpoqda ichi cho'ng ekan deydi.
Жақсы бағалған. Bular qancha? 38 тен. 8 burgacha. Sağın uylar tartib bereyim. So'm buqalar jaqlardan tartamiz. Şamil aka, assalomu alaykum. Денсаулықтар жақсы. Yandan Yo, muzol qancha ekan ya, muzolsi bilan? Hurmat. Voysa, serku. Ya. 75. Ne yapıyorsun? Ana ya. Uy. Sağın uy bu. Bunu sırasın abi. Böyle baxşımda bak. Sodalaşmaydılar bu YouTube'a çıkıyor. Şunay. Hoş kurtulanlarca oldu. Ne olatat bazar? Arzan ummat. Ummatrap koy. Bu kança berip жатат? Kança berdim? 50 lira. 50 ga? Qancha deyapsiz? 75. Жылқыдан не olatat ekan? Da uylar tartadi, sağım uylandı. Bu Kunayın boğazko değil mi? Kaç ekan? 68 tot. 68 de. 8. Bu muzol uy kança ekan? 75. Uy kança ekan muzolsu men? 95. Kança sütü var? 12 litre sütü var. Ne satarsın? Bu ne? Boğaz mı? İlk sütü bu değil mi? İç şonken ya. Kaça da olsun? 85 ya. Bir otam? Kaça var? 74. 74 ke bölgesin. Baka uy kança uy? Ya. 100. Boz bu. Tamam boz. Tamam boz. Tuğanlar men daha kenen tartib beretilim. Tilekке qarşı jerde biraz çıla бар ekan. Aralap kire almadım, жылқы жағын tartib bereyim. Tay qancha ekan tay ya? Ha, satып olsuzbu. Qancha qaldingiz? 50 ga. Kuluk qutlu olsun. Жақсы ekan müchöz ha? Assalomu alaykum. Jo'sh o'xshaydi menga. Ha, үйрөтүп qolib turib. Жақсы жылқы olchada ekan, baqaylarda uzun. Jo'ng. Assalomu alaykum. Qanday foto? Thank you. Qancha datsin? 220. Yaxshi ekan ha? Qo'lgaron balasi. Ya. Qo'lgaron balasi. Qo'lgaron. Qo'lqara degan. Unutmoqda uloqda turadi. Ha, Untumak'ta. Untumak komandasında çağıp жүрген Qo'lqaraның balası ekan. Senin balan mı? Aa, Bunday bastır dedin? Sabir. Ne önerileri var ekan? Yaşı qancha ekan? Bıştı. Jasqa azı. Bıştı, jasqa azı ya. Jaş turbayбы bu? Bu vaqqa çavul beredi. Alamanға çok. 3-4 çok. Qancha berib o'tadi? Жаңа деген Bunu aytib qo'ymaysiz. 0500 0500 21 04 86. 21 04 86. Nomerga çalaslar uchun Qunan jaqqan bo'lsa. Qancha beradi? Сөйлөшөбүз дейт. Түшөрүң бар да шуга. Давай саудамар керек болсун. Qancha ekan at? Assalomu alaykum. Qancha deydi? 250. Ya. 250 ha. Qancha ekan uka atı? Baqay qaysi savdo qilib? 150. Ne öneri var? Adin mi? Qayerdiki bu? Qarasu ha? Ana görmeyli, görgöç bir Adinga turağı göreyli. Nominingde жазабыз YouTube'ga.
Evet, narası. Çilele turat eкен bir-birге. Жақсы тұрат екен. Üçöğü de жақсы екен. Жашы қанша бұның? 3 yazı? Номерін айтып қойшы. 0701 91 06 06. Bir-birге ким тұрғызып жүреді бұны? Байкен, жақсы эле турабы? Мына ушул bir-birге ат издеп жүргөндөр көрүңүздөр. Сеники канча сеники? 180. Не өнөрү бар? Öneriler var. Вакыт чабабы? Каердики? Төбөт табайлы. Номерин айтып кой сен да. 706 Ha, 08 32 99. каердики? Осы жақ. Осы жақтыкы. Ассалаумағалейкум. Но қарат қанша екен қарат? 50. Иә. 50 aldı. Жақсы жуанат екен. Тияқта. Бір кел сен де тартайын. Ақшат екен бұл. Атың соның екен? Жашы қанша? Жасқа 2 азы. Жуан екен? Қайердікі? Orta. Иә. Orta. Ортарықтықы. Бойы да чоң екен. Улаққа чабалы? Çok. Чабыл керек пе? Mayda Allah'a çabuk. Майды улаққа, Жақсы еле жүгірі? Додо жарабы, Додо? Қаншада отсың? 220? Номерін айтшы? 709 14 1505. Оға туғандар чынлы маға жақты. Кімге жақса чалып көресіздер? Ассаламалейкум. Bir-birге тұрабыз тикіда. Жана баламен тұрғыз көрмейсіз бі көрөйлі? Иә. Көрмейлі? Қайықта жүрі жана bir-birге тұрам дейм бала. Оны байкеңменен тұрғыз шаңқыда тұрат кен bir-birге бұл. Иә. Атаң болады, ютубқа реклама кетіп атырды бұл. Бұл тұрғыз. Қана алып баршы көрөйлі бұл. Бұл еме? Қаншада отсыз? 280. Жашыч? 2 azı ya. Bir-birге тұрып жүрүбү? жаңы үйрөнүп атат. Жаңы улакка чабып атыппы? Иә. Чабып эле кен. Өнөр Көстөрү, кылыйдай көрүнөт экен сол эле? американец. Американец көзү күйүп турат экен да бул. Неме экен да? Пародист турбайбы? Жакшы экен чынын, буттары. Номеріңізді айтпайсызбы? 0507 15 30 58. Бұл өзінің немеді чымын бар екен бір-бірге? Ол уаққа чабылбаса деле бір-бірге тұрады. Ана көргөзүңүзчү бир нерде оны. Жай. Оны бала мен, оны чоң жоон ат менен. Штема экен? Американец. Көзі жалынап тұрады екен ғой, иә? Көптен бері шығып отыр ғой. Иә. Көптен бері шығып отыр ғой. Көзі башқаша екен, а? Çekiliyor. Жоқ, өзі шындай дейді. Ailesi yapalım. Жақсы екен. 280 мың. Қанша көресіз? 200 болу? 200 болбойт экен. 200'тен көтөрөсүздөр тугандар. Бейлерди тартып берейин, бейлер. Алат канча экен апачи? 200. Не өнөрү бар? Уака чабалап. Кана бастырчы көрөлү. Эмне болсо? Жашычы? 6 az yok. Я. Yaşka 6 az yok. Жаска алтады. Уака жакшы эле жүгүрөбү? Канча бересиң болор? 150'гө бересиз. Номеріңізді айтып коңуз.
0501. Ha 0501. Ya. 380 935. Şu apaçı жақта көресіздер Қазақстан. Ағат қанша екен ағат? Иә. Ағатың қанша? 155. Шаттар көбейіп тұр негізінде туғандар. Қараңыздар. Қыздар аттарды жақсы бағып, жақсы аттарды шығарып жатады ақырғы уақыттарда. Көк бөрі баяғы өліккеннен баштап. Бұлағы жақсы нәрсе. Бейлерді тартабыз азыр. Bu beyler kaç ekan baykeler? Beyler. 85 baytal. Aa baytal ya. Boğuz mu toktağın mı? Kızır. Kızır ekan ha. Al bey 100 bin. Kaçan tuydu? Aprelde tuydu ekan. 100 bin. Bu bey kaç ekan ya? 95. Yakındap kalıp tura. Beyler 90 binin 100 bin. Ortağız ekan bu yakta da. Bu Karabiye kimdik ekan ya? Ya. Kaça da 120. Ne? Kazagandı bu. Paket деген аттың линиясы bu. Қандай туйды жақсы таштаймын? Жақсы екен мүшелері. Нөмірі айтып қойсыз ба? Қағаз жарнама. Жоқ, ал басқа. Нөмірі айтып қой. 0558 94 44 65. Қайырдікі? Кичикиревка. Ну, құлыны менен бе, тайы менен бе? Иә. Сода жүріп атағы? Жоқ, құлысын құлыр. Қанша кен ұшыл я, тайы менен? 125 мың. 125 мың. Жаш тайларды тартып берейін. Бұл бей қанша кен? 130, е? Чоң бей кен, е? Қаншанчы туыт? 5. Қызыр қалып қалды ғой. Өтіп кетейін, е? Ассаламалейкум. Қанша доғыз бейін? Қандайсыз? Қанша доғыз? 120 доғыз. 120? Боғыз бұ? Боғыз, мұнақай желін ермет қойды. Желін қойды? Желін қойды. Март қауырат қой. Қаншанчысы туыт? Бірінші туыт. Бірінші туыт, чоң кені? Бүшті байталды бұйыл. Бүшті байталды? Қанша өрі отыр? 90 бері отыр, арғанда бері отыр. 90 өрі бәтісі? Бір бет 90-ға. Қанша өресіз? 120 ауызға берейін деген. 120, тай қанша кен тай? 60 жауағы. Иә. Жауағы. Жауағы? 60. Аны 60 неме бе? Қан жақшы бе? Аны чоң кен жауағы. 55 көрі бәтісі? Жақшытай кен. Жүрмесші мәсігі бір тайды арттырып қойы. Иә. Жүрмес қандайсыз? Қайырды? Нам. Жақын әлі? Реклама жап, көмегін бетміз. Тазаған тұрбай бе? Талаз жарнама. Охо, бұның түмелі. Чықчы ет қоя? Жауағы 8 айына. Картинкалардан көріп жүргенде дейді тай ғой бұның, Телефон номерін айтып қойын, ә? Жасы қой өтір, жасы қанша, жасқа? Жасқа бір жаш болады. Жасқа тай болады. Тай болады. Жасқа тай болады. Линиясы қандай? Польша. Россиядан келген. Польский екен. Россиядан келген, польский. Документтері бар. Ошақтан келген бе же, бақы келіп туылған ба? Жоқ, келген документтермен бар. Документіменен, өзі келді өлі? Шынды, немелері бүт таза екен, тояқтары, я? Бүт. Үш өзі келішкен екен. Еркек, ә? Еркек. Арқасында Бұл ошондо гүлік болау бұлар? Гүлігі де бар, сұлығы бар, сонығы бар. Азыр бойы 1.45. Улаққа деле жарай бере? Улаққа жарай бере? Улаққа да. Улақтық, ә? Сонын екен, да? Басын айтшы, басын? 160. Ой,
Бул чоң аттын багызы ба? Канча берди? 115 berdi. 115 berdi. Eng patolo 115 boldu da. Аттың базын беріп. Аттын багызын берди. Bizde жакшы. Акча зорлар алып койсо, бирдеке чыгат да мындан тура. Ия. Тартыңыз. Неме, жоошпу? Жоошпу мен. Минги көндүрүп койдуңуз беле? Жок. Ия. Жаңы Канча болду келгенине? келгенде мага келгенде 2 жум болду. 2 жум болду. 2 жум болду. Сонтой экен. Мен атка кызыксам алып алмакмын да ушундайлардычы, жакшы атмактын келет да. Канча бересиз эми? Реально айтыңызчы. 140 болсо берем. Өзүм 120 калгам атчыгына. Өзүңүз 120 алып. Сиз ошондо алып сатасыз го дейм, э? Шаардан келди. Шаардан, э? 140ка берет экен да. 140ка берет экен. Номериңизди айтыңыз эми. 057 0507 44 44 86 86 90. 90. Урматтуу ат сүйүүчүлөр, көрүңүздөрчү шуну. Сулуу жылдыз экен да, Аллах Таала ушундай бир жаратып турду мени келиштирип. Берде да бирөө бар. Кам экен? Эстиге платный реклама болуп кетти окшойт, э? Бою 140. Бою 140. Бул эмне? Кайдымки элеби? Кыргызский элеби? Ооба, кыргыз эле өзгө. Кыргыз жылкылар, э? Чүйдөн келген да. Чүйдөн келген. Бирок жакшы экен үчөөз, э? Жакшы бул да. Бул да эркек. Бул канча деп? 60 деп. Буну 60 деп атасыз, э? Бул дагы бир келечекте бир жакшы жылкы болчу да экен, э? Ия. Буюрса төштүү. Баш мүчөлөрү, төшү, э? Жакшы. Аяктары. Мына байланыш өрзө. Бул канчага сатып алдыңыз эле? Бун 50. 50, э? 10 миң кош берип салат экенсиз, э? 10 миң 5 миң. 5 миң жетет, э? Нысап сайын береке дейт го. 55ке берет экенсиз, э? Ооба, сындуу тайлар көп иншалла. Чала берсеңиз. Көппү сизде? Аллах акбар. Каердесиз өзүңүз? Пригородныйда, шаарда. Сиз өзүңүз шаардан келдизби? Тайларды көрөм деген ошондо Бишкекке барабы, кандай болот? Бишкекте деле бар. Далданда жабап. Бияка да алып келип турасызбы? Бияка да алып келип, базарларга салып. Жакшы. Туугандар, бул таксыр жалаң ушундай сындуу тайлар менен иштейт экен. Аттар да барбы? Жок, ат жок жалаң тай. Только мындай жакшы. Жакшы сындуу тайлар менен иш кылат экен. Өзүңүз баягы иштей билип калып турсуз да, баягы сындуу тайларды алат экенсиз жалаң, э? Талада калбайт да алар. Жакшы экен, туура. Ушундай ушу тармакты өздөштүрүп, ушу тармактын иш кылып атыптыр да. Кыргыздын жылкыларын көбөйтөрүңүз эми, жакшы жылкыларын сырттан алып келип, э? Сизде адамдар көп болду. Силерге да Алла содаңызга береке берсин. Мына туугандар, чын эле жакшы тайларды алып келип сатат. Бул тайлар канча экен, байкелер? Байкелер. Тайын баазын айтып коюңуз, байке. 40 миңден. 40 миңден экен. Бул тайлар канча? 36-42. Бул жаска кунан чыгабы? Жок, тай чыгат. Жаска тай чыгат, э? Жок, өзгөртпөйсүң. Тайлар канча, тайлар? Тайлар каргандай. 45, 40, 42ден. Жаска тай чыгат да? Ооба, жабагылар да. Жабагылар, азыр жабагылар. Байке, сатып алдыңызбы? Канча болду? Ия. 95ке алып тур. Шу байталды. Музолу канча экен, я? 85 деп отыр. 85, э? Канча бербей атсың? 80-ге сурагандан бербей жатыр. 83 болсо бербекпиз. 83-ке. Эмне 80 көрүп койдуң? Нормально өрүп тур го? Болбой калат. Болбой калат, э? Не алып жүрсүң? Ордо калып келгем, сатып. Базар кандай болду, базар? Жакшы болот. Ал өйдө, ылдый? Жок, өйдө. Эттүү малдар өйдө. Эттүү малдар өйдө дейт. Жылкы өйдө экен, абдан. Же сатканга арзан, алганга кымбат болот о. Бүгүн өйдө. Бүгүн өйдө эле дейт. Балам нечелеш? Бу чоң үй канча экен, я, чоң үй? 140 тонн. Бу бордокко го деме? Жок, боз туайын деп. Эттүү багылган экен, э?
Parodisi uygun değil mi? Şvet parodu. Шведский порода. Бұлар шведскийлер ет бағыты ғой, же сүт бағыты ол? Süt bağıtı. 28. Бұл привозной бұл, же? Şu başı şu ömeden gelgen orası. Қанша oldu бізге келгенде? 4 yıl oldu. 4 жыл. Жақсы эле болушу керек. Sütü жақсы. Sütü жақсы. Bir ayın içinde var. Bir ayın içinde. Бұлар шведский породалар. Қанша садырат екен, қанша? Vay kança sadır etken onda. Vayırında 3-4 ay kalganda azayıp olap ketти. Vay 3-4 aydan azайып калды. Ошо өзүңүз багып жүрсүзбү 4 жыл? Қанша литр сүт берип атты жаңы тууганда анан ортого салганда? 20 to'g'ri aytmayman, o'sha 26dan 28 gacha. Maşallah, жақсы екен, я. Өзү канчанчыны туйт азыр? 4 tutuldu. İçindeki 5. 5 tutuldu. Omurtqanını biletken omurtqan. Ha bu bayağı bizdekiler çıkan müyüsten bilmey mi? Müyüs Allah kot dedi. Bular Allah kot gelme. Müyüs 5-6'ını görüyordu adam. Bunu ayvay ettiği bakkansız bu baylap jayıkta yürüyor. Yok özü. Videoda turadi. Anne satıyorsun da жақсы үйде 28 litr süt береді ма? Ya. Deme yer alayınca Yer ya. 3 hektar yer çıkıp atkan o. 2 müyümden alып Урматтуу туугандар, ушу акчаны өзүнө карабай эле жакшы үй алып коюңуздар бизге. Бөлүп койгон экен да кыскасы. Биздин уйлардан эмне айырмасы бар экен мындай? Капризный болбойт экенби? İçken jegeni көрүп ошол эле. İçкен жеген көрүп. Биз тойлар ас ичсе көрүп. Баягы бул пародист уйлардын желин атаң кымбат май менен байлаш керек дечи эле да. Жок андай жок. Кадимки эле. Простой эле. Простой эле. Сиздин уюңуз кандай состав жүрүп ошондой жүрө берет? Кандай уй жегенди уй жейт. Siz hayırdayız? Şeker ayırlam. Şekerden geldi tуугандар. Kança deysiz bunu oşonda bolor? Oşo bolor 140. 140. Kança verdi? 120 verdi ya bergendir. 120 beripti bu tуугандар. Boyu da çoğ eken, sütü da eken, doğuş da eken, şvedski poroda. Жақсы екен туугандар. Номеріңізді айтып коесузбу? 0501 17 07 84. Эгер өтпөй калса туугандар уй жакта чалып көрүңүздөр. Балким сизге буйруп калышы мүмкүн. Уй алгандар болсо ушунда уй алыңыздар, туугандар. Эме санды көбөйтө бербей. Капатка өтө турган убак келди негизи туугандар. Мен андай видеону жыйынтыктайын туугандар. Видеого лайк басканды унутпаңыздар. Келерки чыгашка чейин сак саламатта болуңуздар.